kubor nakaslem jong unongsan hima. Ngiro halil ngi tang irang ba ki la patai kubor je kenal lang ba wei menteri masukar jala pada pet atat kata cepat ke apa menteri kampo yang tu sekarang dia sawan yu kejap biang sepok jala ni ka tio ba ar nai ban sawan hi gani kajing perbena kam le syu kasin ko nangkong amtip la gani la di maklang ada de kasin kepala yang dari kam semua orang yang tip lah kene kadai tang kajing perbena na kena kadai kajing syar ni ta adu tang kepala banong ye tendai nak liang go government do adu ta kam pat semla don kono ka komunikasi bani ong ba tip baru menteri kampi usawan unwan halor kinu bidaw halor kinu rem halor kinu isu ni para masoto tendai kesulong na kawai kalomba rada kadai kajing sya wanwan nak liang cumi kurun sang kalang per kentuk nang ni bantin ko rilum garuru nada personal berhaktin juga government ba rada kajia sya ta ini liang sang balang ikwa ya banyak kendu banyak tai banyak keren syai lo ka mat ta kalom kadi pending isu la dawari pos nam kita ada isu nomor ngan penkelmau ha kapua bawan program juga NEC du ngim semlayo banyak tai ngir syuk bersubmit tangi kedor khas bangi submit jika IB bat pat isu ba ya dei baka jalai ko kawai ti hadian ba lalet UCM sepo nang ba dari na jadi la penbena ba sawan sa kejelai jungi banyak kendu kerpang arsni kenti bi kendu iseng balang giwei pat kinu ilam la kadegi nos jasnong buat kini ki council ba kunta ter state udah ro khoi banyak keren lo ka IB andai kata kam semua orang kajian di election Assam West Bengal pemerintah terter. Ti kini kenti komentar umtip lakan orlong sana kemborong kamtam ngidang ya telun hakani kajing kangdam ala dong bakadang jur kini pandemik ti impala sutu lakani jing sana kamdai. Ti ndai dada kadan kajing kata kajing kut jumut ba don jing tumhok kangwan ngit bakal sekarkan pelat caka dia yo kiseng balang kiba layaki ki pau telegisnam mane kren holok naga LP isu mat khantam naga LP isu kam desu ko jingdawa tu seng balang rewat ka sarkar ni kita rukmut ki meliru kle snok tilang da pas ta ka resolution bat nget ba pa au angnut ya ke ein ka positive respond naga liang ka central women ban petrikam ka LP po kejala ka jung ti ken nadu arjar khat khandai adap to resolution mental ajak arjar apoi kelas turun kisnam merai ngempala sotu la kajing tumu bar kajing mut bakumnu nak liang ka sarkar dia lakan ai kama namar gini kimat kibiyadai bat kan ke flok isu bengi keren tar ngi keren ke yang rot kan umrum kolomba kecela ka jungi kolong ke bajantam bat kecela bagari Bangladesh kepor bat kini biasa of PE ko kebor per ngi ju sakhi ba ki babon ki detect ke jingwan rong lai lan ki rubian ki beri mung Singapore di Bangladesh kan pan kemau ka ik bajeru usnam arjar spau u former MP jong ke Bangladesh layo ban kem nai po gofling awar rubian telakat gini ki high profile ki rubian pimodor kunus ki low profile ki beri le ki rubian na ka pos hot gadan ka ta borat testing la kier ndai ki mothu barung tu ki kier spa pa kiero ken lai dai namar bi I bahang ni kan diok kan rong lai lan bet namar ngim chum ladan kun nu ka an keman filter ke pante lakam ya ka jingrung jumi laki long isnong ithau ta teter te jen ladan kun ka an ke baklan ka bala ko bor ka jela ber ko ban pet ngor kham tam ban yo ban ditek kan dei ka wei ka peniat ko baklan tam bar pan ya da karpang ni ci kharoi di beriu na suba po ka jela jumi tinggi gigi ia kata kamat do nilai de personal bunsin ceka sogaran dia ya kinongrem bale ni dawa ya ka LP wat ang simlayo bani kenduk ndai lang bajing thok jingtar hadin bara de pas ka resolution jaka sarkar jalaru nakaliang tungi hul sang balang ila thok direct bit sau menteri rang ba askar India ru dan Ramodi kalau kamat isu LP ti ngatrai ka sarkar dia kalai ibon ni ki gijing angnut ba jing thrang jong pa ba no snong jela ror ni kama tingi khmi lenti ba ngi don ka jing kermen lada
kasurkaran dia kasyem bagani kari sensar baik bat kasngo bat kasngap kebakadan tajik mu bani dakarpang yangi kum kirir pai kibaha ataka jing kuduplang yung kata constitution yung kari India angit kasurkaran dia kerja skor bat kan pun urlong dia ke ejeng nu jong pai ba jong jalan mereka kumba ki adepan pun urlong ya ke ejeng trang bering nu jong pai ba kinong song bupura jong jalan Manipur nomor ka LP ngi dawa kamsim dei sabar na kata kerti sensar dei kani ka an ka adon pa na di porom so bat kamsim ladon hidu kanunu ga jinglong pian dara kalong markibun pensutu bakalang kibun bialam bakalai ong bomlong menteri kam ya ka LP po ka jela jungi hendrai kejingkeli kelong larakani ka an kamlong belai kelong terikam po Manipur Nagaland Arunachal Mizoram belai kelong terikam itu ki jela pada ki jela dulu ai begini ke jus kesorkan dia demokrat sim yat stick na tapi ada ya ka riti gitu store ka junglong kerpang juga chat pentri jungi kamtang bangin nam sya ya ka bangin long kita ki aw number po jela jo pi ki jing tho kam da dei than ta ki jing tho ba ta pen kre no ma isu pilih ka ada ka isu ka ba ni kren barbo ndai ngade persno sa government dengan saya proporsional kunun pendon kam takalanti ndai garbaling ngade pan ai phak tien sa sarkar ti ngatrai sarkar sothu kam ni than ban apon ba ta ban poi ta sia po sekretariat ndai ka sarkar ka sothu kambai kibla yakhi ba ki borba nadu kisne mamunswa alo ILP isu bidi kisang balang ti sarkar nga tharai ka sakhi kambai kata bat kajing pas ikar solution do ni happen ndai ba ni squat me kwa buram ndai ka jing pressure si sang balang ni pas ka solution kali ka first time history hadien ba jing ki di fokus namba galak pen kongu ya boro untuk ngut MLA ban petri ban ong ba ki MLA ki kwa ba ki dawa menteri kam LP bo jelajing kata ka ka jaga wai ka pentar ka bangi lakam sistem na kamat jong jing dawa tigani ka ka sor jong u pat ba ko pelok bat ni so ban ai buram ba ka jinglong kumni ba ka jingla pen kongu ban pas ka resolution ni ha ban sem ni ka buram man ai pat ba ba ka san borba bat ka ka sor ba jam tam jong wei pui no song du jala ban ni sala ya ban pen kongu ni kin dok ngot ban pas ka solution tinggal ni skam ba kata ga nogrem ba kini kin dok ngot tu ki kumukila dan ketirang ban pas kita ka solution ai ke long agresif la de wan pamit sa ni ngit ba da wan ju kejat caka jala jungi ni kmi inti mengidon ke jengkerman ai bukan de history da ka wan penpena sendan ba ya ke jala mi kriya la penpena ba la kubor ba petrikam no ka LP po ke jala ka jungi kata ka jing unut undai tang jungi kisang balang undai ka de jing unut jung wei pui no snong jung jala ba ko wei marla atas teli kisnam gitu nadu acar kendai ngam tharashu ba ka sakar dia kan desa ta ka solution ngam tharashu ba sakar dia kan happen le humbok biang sepang ka LP po ke jala jungi natrai kini kisnem gitulun lamba jing tho jing sang balang ba per lamba ka resolution ba pas ka sarkar jalangit ba sarkar dia ka deble mbok lo tingi kwa pan yo garai ba ka jupa ba khadu halal ka IP kata jing mut jungi kisang balang ba ka jing mut junga pai ba no snong junga jalai pro hingam ngatrai haba wan khnang dam ta sila jala halal kamtam ki ka kur isu ka de ka IP isu angit ba on dim sotho ba so buram ka sentimen jong ki pat susnong jong jala boy hoi adam la banyak kenu yo pat ba bubun balang ndai long ni kmi nanti kum gi ngi lam sang balang ba per la ka long ki bat ki susnong wat kini ki nong mi khmat long ba ki district council wat ki polkal parti ba per beran po jala uli ben aja ka ne kren ne kaman tala tre bene kendu inu no asrai kamdan jumut ai bon wan po jala jung tre bene kendu tingin yo bene tai kum no lo ta ke isu FP kan spending za aku ni how mai wan su jala da ubreu ma ana kan yo bane kren lo ke isu FP tela ngimyo ta kala kabu bane kundu in sa song berkhat ki iklat inti ba ni hak ban pen i le jong kamat ba nam ta ka jindon kam ka FP ha pat so la long ta kan no tiru ki kongsan bat ni da le bingi yo la bane kundu lo wan sia le yang sapes ngo ki wipat ki mat tu la kalong hakani ke border issue mulai personal no bun sien by buka interstate border issue pikiran sepang gani ga border baka ri Bangladesh tu
kadon ke jing o jinam chungki podok prasnam gi ong hai dei tak bodan kesting bun kadu ucaka puta nangi keren wat sapang ktin kesti ktin ke ro ribun yu cakano ke hd kata di ke mat ko ngi pun no ko por support mga keren ni kata kalongba langbang ke jing kendu chung kasatri hapo stri ju kan isoro kini kimat kongsan na kalian ki siurang kat baga garos tu ngi ngi pun snow pat ngi ju tersat lang yi kimat jing dawa jungi haka memorandum jokan iso pas snow pas soskar dia ba kini di kimat kongsan kum berjalan kalian dorkam